тогда переведем на русский, чтобы все поняли, это очень важно. И я, как уже сказала, ты išpildysi nuotraukos bus gražesnė. Tai tikrai man yra didžiulė garbė vėl būti čia, Lietuvos ambasadoje Londone ir kalbėti prieš jūs. Tokia graži proga, tokia gražia, nuostabia proga, kur tai aišku noriu pradėti nuo Rasos, bet negaliu, nes yra šių namų šeimininkė, ministrė patarėja. Ačiū. Iš tikrųjų labai džiugu visas pasveikinti moteris šituose ambasados namuose. Ir aš visai ką, kai mes jau pradedam taip šnekėti, kad va moteris ir dauguma moterų, aš visai ką prisimenu šitą mūsų ankstyvųjų nepriklausomybės metų, 20-ojo amžiaus pradžios metų istoriją, kai Vilniaus taryba susirinko dauguma vyrai ir moterims balsavimo teisę suteikė, siurprizas, 1974 metais. Visai neseniai. Vis dėlto angliškai aš pasiruošiau, kad nepamiršti truputį rašiškai. Bet gal mes truputį, mes kalbėkim, pakalbam tada Neringa išvers, nes visom kartu kalbėti kažkas ten už nugarų nebegirdės, ką kalba Aldona, gerai? Ir aš džiaugiuosi Rasos tokiu entuziazmu padaryti savo personalinę parodą. Jie tikrai turi nemažai paveikslų. Tai buvo ir mano iniciatyva be abejo, todėl kad aš atvažiuoju pas ją į namus ir matau tos paveikslus sudėtus visur pakampiuose, visur prie sienų, visur atkampius. Sakau, turi parodyti žmonėms savo paveikslus. Ir šios dienos parodos pavadinimas yra Aš tik žmogus. Mes visi turime emocijas, mes visi turim savo jausmus ir čia jūs matote šituose paveiksluose yra parodyti jausmai. Jausmai, kaip išlieja Rasa, parodo su teptuku savo emocijas, žmogaus jausmus. Ir kaip sako lietuvių, tokia yra toks posakis, tos pačios akys verkia, tos pačios akys juokiasi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs visi atėjote, aš linkiu jums gero šiandien poilsio, gero pobūvio su mumis, bendravimo ir viso jums geriausio šiandien с mumis провести laiką. Я могу сказать на русском языке, А вам там слышно, девушки? Как Еголя сказала, я Алдона Группас, я учредитель Альбион арт-клуба, и мы помогаем молодым, и не только молодым, но всем, кто помогаем художникам, музыкантам, писателям, поэтам представить свои работы, чтобы люди больше видели. Я тут сказала уже о Расе, что как-то меня вдохновило. Вот раз я приезжаю к ней домой, у нее везде дома такая вот выставка везде. По углам поставлены все, да. И я предложила, я говорю, надо, конечно, показать и другим людям, почему это все держать где-то под кроватью или по углам куда-то. И я очень рада, что вот наше посольство и уважаемая Виргиния согласилась к нашему такому проекту. Мы делали в прошлом году в ноябре, вот девушка из Латвии представляла свои красивые работы. И в этом году мы уже имеем вторую персональную выставку. Первая персональная выставка была «Тайны Киселеня» в марте, а сейчас вторая выставка Расы. И я хочу сказать, что название этой выставки «Я только человек». И потому что здесь вы видите на выставке чувства. Мы все имеем чувства. И Раса очень красиво выразила в своем художестве эти чувства. И как у нас у литовцев говорят, те же самые глаза плачут, те же самые глаза смеются. Да, я желаю вам сегодня хорошего дня, хорошего провождения вместе с нами. И
и всего самого наилучшего. Тут еще все будет продолжение. И я сейчас скажу по-английски. And now I will talk in English for you. Okay. I just translate for Yeah, you. that's but fine, anyway. but you know I'm ready. Of course, I use and will be guests English. Ladies and gentlemen, thank you for being here today. This exhibition, I'm Only Human, is a reflection of our shared journey. We all human, we all have our feelings, our emotions. And Rasa, I think Rasa showed on her paintings very good emotions. She showed, of course, on her paintings, but everyone, we have these emotions, and I think it's we can see it. And I would like to say Lithuanian. We have in Lithuania like metamorphose. The same eyes that cry are the same eyes that laugh. It's for everyone, isn't it? Yeah, and thank you again. Thank you for everybody who joined today our exhibition. And this simple truth speaks to the heart of our humanity. And let this exhibition be not only a visual experience, but also a moment of connection with ourselves and with one another. Thank you and enjoy the art. Thank you very much you come in today. It's for us, it's really very important. Thank you everyone. Na, va, viską pasakėt, mums nebėra apie ką kalbėti. Tai dabar norime pristatyti pagrindinį rodymą, bet taip pat kviečiame vaišintis ir pagerbti savo buvimu šiek tiek ilgiau ir pabūti kartu, ne, ir pasidžiaugti tavo sėkme. Minėjo, kuri vadinasi Aš tik žmogus, šiandien čia ir pristatome. Tai Rasa, mano pirmas klausimas ne tik šiandien, bet kai aš pamačiau pirmąją reklamą apie tai, kad šita paroda vyks, kaip tu sugalvojai pavadinimą šitai parodai? Kodėl aš tik žmogus? Nu, nes taip yra. Ar tu lygini save su visų pasauliu, su visata, ar tai yra apie jausmus, kad tu tik žmogus ir kad gali visokius jausmus išreikšti, ar tu tik žmogus esi mažas visoje visatoje? Nu, iš tikrųjų, tai čia, kaip nėra labai toks romantiškas tas pavadinimo atsiradimas. Tai buvo mano tema, mano koledže, kur aš mokausi, mano kursinio darbo ir ten reikėjo piešti būtent ta tema darbus ir būtent buvau priversta piešti liūdesį, kas man buvo visiškai nauja patirtis ir sunku man buvo piešti liūdesį. Ir iš to, Tai tą pavadinimą sugalvojai pati, ne? Ar tokį davė, ar buvo tema liūdesys ir davė pavadinimą Aš tik žmogus, ar tema buvo liūdesys? Man būnant koledže. Tau gimė toksai pavadinimas, nes man tai jisai labai patinka, yra netgi Rag and Bone Man dainuoja tokią dainą, kuri yra labai tikrai be galo graži, tai tikrai labai asocijuojasi ir tas liūdesys, sakyčiau, su to паводением irgi turi kažką tai бендро. Мы теперь говорим о названии выставки. Как Алдона уже говорила, выставка называется «Я только человек» или «Я всего лишь человек». И я спросила у Расы, как она придумала, что эта выставка должна так называться. Раса, ты, может, хочешь сама сказать на русском или мне сказать? Ну, только я многим уже рассказывала, что это название появилось в моей учебе, когда я делала свои курсовые работы. Я там должна была рисовать грусть. И вот это очень такое было испытание для меня показать грусть, потому что, тяжело мне это было, но это как бы меня очень зацепило, вдохновило, и вот я решила так и назвать свою выставку.
Aš jau tavęs klausiau, ar čia yra visi tavo darbai dabar atvežti, ar tu jų turi šiek tiek daugiau, kurių čia neatsivežiai. Tai tu sakei, kad turi šiek tiek daugiau ir šitie darbai buvo atrinkti. Kuo tu vadovavaisi atrinkdama darbus? Ar buvo kažkokie kriterijai, ar tu vadovavaisi savo vidiniu? Vidiniu gal. Ir atvežiai čia tą, kas patiko tau labiausiai, ar ką tu galvoji, kad kitiem labiausiai patiko? Galbūt kas labiausiai temą sutiko, gal taip sakyti. Kas tu manai, kad labiausiai atitinка темы, да? Я теперь у Расы спросила, она мне говорила, что это не все ее картины, это картины, которые были отобраны на эту выставку. И я спросила, как она это делала, как она отбирала картины, которые хочет сегодня здесь представить именно под вот этим названием выставки «Я просто человек». И Раса сказала, что она хотела привести то, что подходит к теме грусть, и она сама human, и она сама решала, какие привести. Не думала о том, что понравится другим или что нравится есть, но то, что подходит по теме, правильно? Я просто человек. Ну, интуитивно. Да. Ну, как ты говорила, ты уже многим уже рассказывала о том, как это все появилось, да, почему это все здесь. Вот, наверное, много об этом говорить не надо. Но я еще имею один интересный вопрос. Для меня он интересный, может, вам кажется неинтересный. Так сначала на литовском. Tai tu atsiprašau, vis klausau, kaip vertėjauja. Noriu girdėti ją. Tai tavo paveiksluose yra labai daug kontrastų. Ir va čia šitoj skrutėje, aš čia ją laikiau, nes man jinai labai patinka. Ir čia yra parašyta Rasa, and painting is the language of my heart. Tu išreiški savo jausmus, savo širdį, tapydama ir kaip jau pastebėjau, tu pati aprašai savo paveikslus šituose aprašymuose ir visur kitur, kaip daug kontrasto. Ar taip yra todėl, kad vėlgi tai buvo kažkoks reikalavimas, ar tu tą kontrastą matai savo gyvenime? Ne, tai nebuvo joks reikalavimas, bet kadangi tiesiog aš, kaip žinot, turbūt vis tiek esu susijusi glaudžiai su psichologija ir plus aš turiu labai tokią gan spalvingą savo praeitį, skausmingą, daug išgyvenimų visokių buvo. Tai kadangi tai esu perėjus per save, Tu taip išliejai save savo jausmus, не todėl, kad tai buvo kažkoks reikalavimas. Я у Расы спросила, вот я знаю, что в ее картинах очень много контраста. И даже в описаниях картин она об этом говорит, много контраста. И я спросила, почему? Или это тоже была какая-то тема в колледже, или она из себя это делает, этот контраст выходит из нее самой. Так она ответила, что да, это из ее выживаний, переживаний, потому что многие знают, что она психотерапевт, но в прошлом у нее было много переживаний, какие-то жизненные ситуации трудные. И вот она так о них вспоминает и выражает. Правильно? Да? Да? Ты уже совсем не переживаешь. Вначале переживала, думала, как ты... Wi-Fi сумку не будет.
летнего.